Umthinayo wangampela ilunga lomkhonto wesizwe ucele abantu abasasele kwi-GNU ukuthi mababuyele behambe beyojoyina umkhonto wesizwe. Uthe okokuqala nje kuze kube khona i-GNU kungenxa kaPresident Ramaphosa. Phela uRamaphosa akwaziwa njengomuntu obefuna ukubulala i-ANC. Uthi laba bantu bamthemba kanjani uRamaphosa njengoba bevuma ukuba part of i-GNU. Phela uRamaphosa ngithi kuthiwa wabulala i-ANC uzohlulwa yini ukuthi awabulale nawo lawo maqembu. Into nje azama ukuyenza yena ukuthi adonsele amaqembu kwi-GNU eweni.